Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho tujya guhera ku ino nkuru y'akababaro aho DJ Dizzo yitabye Imana. DJ Dizzo wari umaze igihe ahanganye n'uburwayi bwa kanseri yitabye Imana nyuma y'imyaka igera kuri 2 abwiwe n'abaganga ko atari kurenza Nyakanga 2022. Amakuru igihe yemerewe n'inshuti y'umuryango we ahamya ko uyu musore yitabye Imana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 19 Ukuboza 2024. Mutambuka Derrick uzwi nka DJ Dizzo yakunze kugarukwaho cyane nyuma y'uko uyu musore ahuye n'uburwayi bwa kanseri bwatumye aremba ndetse amenyeshwa n'abaganga ko asigaje igihe gito cyo kubaho ubwo yari mu Bwongereza. DJ Dizzo yasabye ko niba asigaje igihe gito yafashwa kugera i Kigali akaba ariho arwarira yanitaba Imana akagwa ku butaka yavukiyeho. Uyu musore wari wabwiwe ko azitaba Imana muri Nyakanga 2022 yitabye Imana ku wa 19 Ukuboza 2024 afite imyaka 26 y'amavuko. Ubwo yari atuye mu Bwongereza yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bitandukanye akatirwa gufungwa imyaka 9. Nyuma yo kwitwara neza muri gereza, DJ Dizzo yaje kurekurwa asohoka ku wa 23 Ukuboza 2019. Icyakora uyu musore yarekuwe kanseri imaze kumuzengereza atangira gushakisha uburyo bwo kwirwanaho. Ubwo yari amaze kurekurwa atashye mu Rwanda, DJ Dizzo yavuze ko kuva muri 2018 ubwo yamenyaga ko arwaye kanseri yagiye yiyongera kugeza ubwo yabwirwaga ko asigaje amezi 3 yo kubaho. Iki gihe uyu musore yabwiwe ko asigaje iminsi 90 ariko hakaba andi makuru y'uko yaba mike cyangwa ikaba na myinshi bitewe n'ubushake bw'Imana. Yavuze ko akimenya iyi nkuru y'uko asigaje igihe gito cyo kubaho yagize icyifuzo cyo kurangiriza ubuzima bwe mu Rwanda ari naho yaje kwitaba Imana ari. Twese mumfashe tuvuge tuti Imana imwakire mu bayo, Imana imutuza aheza ni mu ijuru. Cyane mu makuru hano ku Imena Official tujye gukomereza mu karere ka Gasabo aho umukozi wo mu rugo akurikiranyweho kwica umwana w'aho yakoreraga. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye y'umwana w'umukozi ufite imyaka 15 y'amavuko wishe umwana muto w'imyaka 2 wo mu rugo yakoreragamo. Ibyo byabaye tariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 2024 ubwo uwo mwana w'umuhungu yicaga umwana bari bamusigiye nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru bivuga. Uregwa yemera icyaha agasobanura ko yamunize akazana urufuzi nyuma akagerageza kumuramiza amazi bikaba iby'ubusa bikarangira umwana apfuye. Avuga ko yamuhoye uko yari yiyanduje. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 y'itegeko no 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe. Kugeza ubu iyo uwakoze icyaha ari umwana hakurikizwa ibiteganywa mu ngingo ya 54 y'itegeko ryavuzwe haruguru. Dukomereze aya makuru ariko tunayasoza kuri ino nkuru igira iti ihohoterwa rye ntaho rihuriye no kuba ari Umurundi. RIB kuri habera umugabo wishwe urubozo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwanyomoje amakuru avuga ko habera umugabo Guide wahohotewe na bagenzi be yazize kuba akomoka mu gihugu cy'u Burundi. Ku wa 16 Ukuboza nibwo polisi y'igihugu ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko ku bufatanye na RIB ifunze abantu 10 bakekwaho kwica urubozo uriya musore w'imyaka 19 y'amavuko. Byari nyuma y'intabaza yari yatanzwe n'umuryango witwa Arere Twibe ko watabarizaga uyu musore. Amashusho Arere Twibe ko yashyize hanze yerekana uwahohotewe yitabwaho n'umuganga wamwomoraga ibikomere binini afite ku kibuno. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye Radio TV10 ko abakekwaho guhohotera uriya musore ari Uwase Adolphe Emmanuel
w'imyaka 24, Ukunzwe Brice Emery w'imyaka 21, Imanzi Kevin w'imyaka 21, Kirezi Vanessa w'imyaka 20, Nkubana Joel w'imyaka 20, Mugenzi Jonathan w'imyaka 20, Kirenga Kevin ufite imyaka 19 na Rugema Marembo w'imyaka 19. Dr Murangira asobanura ko aba basore n'inkumi bakodesheje inzu iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, mu mudugudu wa Kindege. Ni inzu bari bakodesheje mu gihe cy'ukwezi kumwe ngo bayikoreremo house party. Dr Murangira akomeza asobanura ko mu gihe rero baba bari muri iyo nzu baje kwibwa telefoni 3 na laptop imwe, hanyuma baje gukeka umwe muri bo witwa Haberumugabo Gaidive w'imyaka 19, baje gutangira kumukubita bamuryoza ko ngo ari we wabyibye. Iperereza rigaragaza ko bamukoreye urugomo rukabije bimuviramo gukomereka ku buryo bubabaje. Ku bwa Dr Murangira, ikintu kitumvikana ni uko iki cyaha cyakorewe Dive cyakozwe n'inshuti ze. Dive yari mugenzi wabo, bari mu mugambi umwe wo gukodesha iyo nzu yo kwishimishirizamo. Nyuma y'uko amakuru y'ihohoterwa ry'uriya musore amenyekanye, hari ababihurije no kuba igihugu cy'u Burundi akomokaho kimaze igihe gifitanye ibibazo n'u Rwanda. Gusa umuvugizi wa RIB yavuze ko ntaho bihuriye. Ati ibyo kuba hari abari kuvuga ko bagenzi be bamujijije kuba akomoka mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ari byo. Nubwo Haberumugabo Gaidive akomoka mu Burundi, yari mu Rwanda ku mpamvu z'amashuri. Rero guhohoterwa na bagenzi be bari inshuti ze ntaho bihuriye n'igihugu akomokamo. Kugeza ubu abakekwaho guhohotera uriya musore bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugunga, ndetse dosiye yabo yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Abafunzwe bakurikiranweho ibyaha biri mu cyaha cy'iyicarubozo, tortures mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se torture mu rurimi rw'igifaransa, no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, no assistance une personne en danger mu rurimi rw'icyongereza, n'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 25. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye ay'uno munsi. Nizera ko yabanogeye, mu kande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru aba agenda avugwa hirya no hino mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mumbabarire mukande subscribe rwose, kugira ngo n'indi story nzajya nshyiraho muzajya muhita muyibona. Mukomeze mugire umugoroba mwiza cyane w'amahoro. Bye bye.